Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila dinihi wa akramana min sairil umami binabiyyihi wa 'allimnal islam wal imana bimannihi wa karami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu walau karihal kafirun. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puja serta syukur kegetayo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hingga saatnya Allah manteng Nabi petunjuk kegetayo bersama, sehingga begitu payah perjuangan kegetayo mi Abu Rusyilun, tapi nah selimut tu yang diatih kegetayo dan tabude tagrak langkah kena masjid nyanken ubit perjuangan kegetayo. Dan alhamdulillah mandum yang merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke urang yang kaget metente hana gebi di Allah hatanyan Bandung, mungkin ke mandum ketayo urang yang na di kampung Mesah gebi hatanyan di Allah yang ke roro yang hadir di dalam masjid yang tamlake ba Allah bushabi lagenyo hingga umu getanya manteng gebi di Allah sehat badan tu, karena dengan perjuangan yang laginya rupa yang merupakan perjuangan getanya ke agama tu yang hotrip ho meri gadah laju-laju, dan perjuangan getanya wate subuh lagi menuke merupakan jalan getayo menuju surga Allah sebagai tempat getayo yang akhir. Dilikuni banyak rahmat sejahtera kepada pangule getayo baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan penutup daripada rasul, beliau merupakan kekasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bohati daripada Siti Aminah, dan beliau adalah junjungan getayo pangule getayo Bandung yang goknya rahmatan lil alamin, lebih-lebih ke getayo manusia yang sebelum lahir Nabi kena udunya getayo tak udip di dalam zaman yang gepenan zaman jahiliyah, yang hana taturi Allah, yang hana tatuso sembah yang hak yang sebenarnya, yang getayo umat manusia udip bergelimang dengan dosa. Alhamdulillah setelah beliau neutuskan kena udunya oleh Allah, maka suasana dunia berubah. Yang masanya patung di dalam Ka'bah nesemah oleh orang Mekah rebah ancu ban mandum,
yang masanya berarti urang gemudep bak surah berarti urang agam soyang tega urangnya yang berkuasa udep selalu dalam minum minuman keras, berzina, judi, segala macam kemungkaran yang pada saatnya urang ineng han selamat, bahkan pernah ditanam udep-udep karena merupakan anu inengnya aib bak masanya. Tapi alhamdulillah ohwate Rasulullah kalahi kena udunya, maka pemikirannya mandum neubah dan getayo menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera kepada keluarga sahabat sekalian, tabi'in, ulama yang mutakaddimin, yang mutaakhirin, yang mu'tabar, selaku nyan pewaris penerus agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat masajih katruh mi nalom pewaris daripada Nabi yang paling raya, dan goknyan keh merupakan penerus perjuangan Nabi tentang agama. So yang biasa getayokeun Imam Mahdi, dan mungkin saatnya pu keh kalahi atau keh galom, wallahu a'lam. Tapi nepegah dalam kitab gebuh tanda dalam sabuh Ramadan terjadi dua gerhana yang pertanda Imam Mahdi kana, dan menyatakan dari segi agama uronyo sang-sang getanyo yang ibadat kanahi mengkleh beele tapegah palain irumoh ro tu masing-masing yang kagurahi, maka mungkin nyoke pertanda dunianyo bak ujung toto dengan kiamat ni. Dilikuni baknya ta'zim keikraman penghormatan luntuan kepada abi rohani getayo bersama tamlake ba Allah bu Nabi panjang umur sehat tubuh ke beliau, karenanya merupakan urang syik getayo tukang bi petunjuk ke getayo bersama man mandum tu semasa goknyan sehat hingga ba uronyo goknyan ka lain tamlake ilmu yang kana putren ke getayo besabi kekal lam dada tu. Dilikuni banyak ta'zim keirkaman kepada ban mandum gure-gure lun yang na digampung gedayo. Alhamdulillah lun tuan sendiri sangat terharu dan semangat lu. Bahkan ni abu digampung gedayo khusus di sini di Perlak Kota juga. Sang-sang yang ke gampung gedayo yang paling ledayak kah. Alhamdulillah. Sang-sang kebuah hom hana da periksa gampung gop. Tapi sang-sang yang kata tepu ube sekecamatan Perlak nyen gampung gedayo paling ledayak. Ya, kecamatan Perlak Kota, gampung Senebuk Pefeken, gampung Besar Merano nyen paling jai daya. Nyo alhamdulillah rahmat paling raya gebi kegedayo di Allah, dan mudah-mudahan dengan le tedeng tempat pengajian menan tempat ta menuntut ilmu agama gedayo ban mandum bemutamah getemi berlebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, be mutamah daya urang ibadat hana mutamah nyorugo. Karena yang kakak katakan uronyo agama nomor sakong
di dalam daya. Puji menanda pegah di dalam daya uro malam udip pengajian ni. Uro malam hana pri. Limong boh wate bahkan tadup ngang semayang udip. Di dalam daya udip jamaah ban limong boh wate. Di dalam daya. Lain hana teh tempat lain yang namanya hana. Maka alhamdulillah khusus di bagatayo di kampung Musa nyo secara lahir kakeng agama Nabi di Allah, alhamdulillah. Ha? Tamlake yang ka tempat yang kata tudengnya beik getanyo lestarikan ni. Beik tay ajuk anak terkenan cara tapu dip daya lam kampung. Munyo anak getanyo sendiri lang kampung han tay ajuk kenan. Mana gop kira-kira iya juk. Ngecicit tak bandingkan. Tempat bak kampung getanyo yang pegat. Anak getanyo hana tajuk. Anak gop juk kira-kira. Angkajit hae ne minta kerawa ne meneyu ba yai hona yai nyo berarti ana agam tayo ka glah put SD ka glah put SD nyo beli rumah ji betingai jo ba dayah pa yang mungkin ba dayah rot niat tung nebar rumah kula ni acok rumah kula ne pertamang lau daya bu ya indat nyan perjuangan roh ne baru glah roh ne ngan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan wate katamat SMA ne yakju udaya mesiga ngetayo wolam kono rumah pegah tu hom nunggu ana lung 18 ke ka kuinta udaya 18 boh daya tapi menyo seput truk lung kono untuk malam popos 10 kana ji lang kamai kai wolom menyo ka SMA kan doh kono bele tingkat SMA SMP bahkan uronyo SD mi glah 5 glah 6 SD anak miet getayo ka Melayu dalam akhlak, dalam moral yang sangat menyedihkan. Nyan kegagalan getayo urang si paling raya. Pegah di Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai urang-urang yang beriman, jaga legata diri gata getayo selaku urang si nyo payah perbaiki rotele dari akhlak getayo dari kebiasaan udip getayo uro ke uro dari perbuatan getayo yang broken le getayo kadang semayang siuro si malam heboh wate atau 2 wate yang penuh hana perbaiki ya tanya ni jaga rot benar siuro si malam 5 boh wate yang broken getayo akhlak getayo bak surah tayo irumuh gaduh mu pake ngen ya anak min uronyo getayo kana pengajian lang kampung ubah tanya ni ubah menancit le getayo ragam ubah tanya broken kadang getayo asai kana urumuh barang kapu jet barang kapat jetna yang penting benar tingat tu atanyan beklena uroy pujit pengajian tapi na kalam kampung benahi perubahan bacut getayo dengannya olehnya broken kadang li getayo lale teh baba jambu bruk gaduh peh 6 le segala macam uronyo atanyan ubah abu jaga roh daripada api neraka nayu di Allah pada saat berarti roh getayo
selaku urang syika bereh baru mikiu jaga keluarga ahli dari api neraka. Tayo royo bandum yakin dan dadepe kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin, dan sehingga huru kiamat akan Allah akan gedayang apa yang gedayang pimpin. Uronyo umumnya masyarakat gedayang Aceh rekaju lain humi generasi menyokan dua boh generasi lemi nyu anak gedayang hana etika li nepatih nuwo rumah tu neco anak ne pu yang umur 25 atau yang kana berkahwin atau yang kena kahwin cina dua nepeduk ikan niukeun Fatihah napa na bere ngan cici ni coba cini yurkeun tiga ne aci ne tiga kapai etiket 50 na katuri ra etiket 50 nya cinta yang tiga tapi bentuk akhro nilai baru yang baji baik yang balik itu hanam pu perah dah ona nyopi nabut tu nyanci aci minwo tah nak sifat 20 yang wajib ba Allah sifat yang wajib ba Rasul napet boh yang teh cikatu tiga menyujud glah dengan Allah na ma'rifah na agama lam dada anak menyuhanjit yang lagi ada pegah bunuh getayo akan getayang yang anak amanah putra yang kata pimpin ikhlas tersengah kira-kira dengan Allah yang sengah di akhirat dua buah tempat sebagai sedia ke getayo manusia menyokan neraka pasti surga hanal he lam nerakanya tempat gadib getayo ada kesalahan tamudip lam dunia sebab kesempatan udip lam dunianyo Nabi di Allah untuk getayo tak saho amal kebaikan ni untuk getayo berarti tak sapat amal kebaikan yang soleh getayo sebanyak mungkin kan hanya sebatas melepaskan kewajiban tengah Allah kan bula pujit bula karena udep di akhirat hana mate-matele tanpa batas udep idunya yang gebi batah di Allah dukno keperluan tena kala tena magun perle capli perle bawang minyak sira segala macam tak lepu tak perle nyen tingkat tena magun yang udep tu siat saga hino dunia pulam berarti singgah di akhirat tu udep yang hana gebi mati-mati di Allah le sabi-sabi kekal jahit hat keperluan getayo yang kejet getayo bela tak puput amal kebaikan dalam dunia ni semayang butabi-tabina bek tingai-tingai le getayo puasa ada je bertip-tip urona alian berjamaah sampai balimong wate ada juga munyoe menancit majlis ta'lim 4 yang na ada ajit benar getayo bak mensedekah beruh getayo bak pejamai anak yatim benar getayo hinan letat perle amalan bekalan getayo untuk dinanggro akhirat medunya mentang nekalan kali gebinyo di Allah ka perle kerja hote yo pun galam na rumah raya tanya tam doa ba Allah ya Allah nabi long bacut mudah rezeki baik long pegak rumah yang lagak bacut le rumah perlelom pulain hana pre-pre letat kebutuhan kedai nyan untuk idonya yang tamudip sementara pulam kedai yang tamudip di akhirat ni nyan anak amanah paling raya ke kedai bagi Allah
amanah dari Allah yang paling raya ke dayu. Nyan anak merupakan ladang amal kebaikan ke dayu, dan juga merupakan kunci neraka ke dayu urang syi. Urangnya ke dayu rezeki mudah tak ke Allah. Tapi ke dayu makin lalai, makin murka dengan Allah. Ya, maka utamakan generasi kita yang ukur berterjaga berjid agama benar iman ma'rifah lam dada kepuang ngak selamat kita yang ngak Allah ngak keng agama kita yang menyuhananya ke lagi yang kalian alhamdulillah sang pertemuan ngenlung subuhnya pun ni mutamah pu kurang sang tengat lung na kurang becut sebab lung jak lam puasa sang na rame becut tu walau kedeh karat situn karengku ma ada karat situn man pujit jit iu han sebab urang lang kampung tamah aju-aju siga lahir nak mit paling dit berarti sabo kampungnya 5 ro mesti dekan bayu bum tamah aju-aju berame engkejit tanda ho trip agamanya ken hokong bagdai omi ho gadah aju-aju ho hanatat mu permen laju-laju dan bek ragu ne ke agamanya akan gadah bagdayo menyoduk no akai dayo yang di dayo oh itu pulegop bak uronyo lebih-lebih lom Aceh tukang pedang syariat Islam kan Aceh urang pedang syariat Islam ni syariat Islam kengka terekam mandum laulet semayang 5 bohwate berjamaah udip masjid punah-punah ubena majlis ta'lim seluruh urang lang kampung datangi majlis ta'lim ubena anak-anak mit generasi-generasi muda getayo semuanya terdidik pada pesantren tempat-tempat agama kenyan nilai yang paling raya otetakeun tapedang syariat Islam tapi sidro mu'alaf gekalan lagenyan maled kira-kira tat maled tat rayu tat maled nyan kegagalan getayo abu urung silung yang paling rayu dan merupakan tanggung jawab getayo yang paling rayu dengan Allah yang singuh akan gepertanyakan natayan puaka dapat dalam dunia kesempatan taudib dalam dunia gebi di Allah nyan anak amanah kegedayo maka mi urang syi abulung yang dimuliakan Allah paduboh generasi yang karusak yang talu gedayo ada jitnya yang ubit-ubit yang menteng sajan nu papah beget yang ke lagi lung perah bunuh beek menyo memang berdijak sikula menyobai jai kula baik niat tuang udaya necok nebau rumah kula wo sikula ne tayang ba guru ipoh padu po 12 po 12 nejak lom niat cok rumah kula ne puo lom udaya bu niat intat mate temi ngan gara-gara te intat anak sabe udaya gebi pahala syahid di Allah nyan getayo salah siro urang yang pekeng agama umudonya ke seribe si tengah han guju yakin pu ke truk pu ke han tengah tak teman monyo ke seribe tengah mi uronyo seribe put retuh put peluk 2 seribe put retuh put peluk 2 ke seribe tengah padu peluk tonde 58 thôn tự 58 thôn tự cứ seribe tengah nyan lam 58 thôn nyan ni hai puakeuh akan gegom dunianya di Allah
atau akan gebiarkan lagenyo urang lam dunia penghuni dunia maksiat ke Allah, agama gelalaikan nyan bak getayo masing-masing ni aju kena bak walik jid kenan bak nyanjut kudih jid ketak jai kadayah ka alhamdulillah ya letak kadayah hoyang galah ada na pilihan ya, yang penting anak tu budaya wate karaya mesra memang kadang kadang kurang pah kurang pah ala hai mak to than ngan rawon ku tapi ku rawon ada je ku jak baji bejutu baru nebah tapi yang ke menyoe ne putamong yo masa SD lam masa SD ne putamong lam daya nyan wate karaya ne bau daya hai wo mesiga ngatayo han menyo wate ne pegah tamat sikula ande dengku tabai udaya jiet ne ba tapi lagi contoh-contoh urang yang kakaban yang kelaganya ne ro ne yang na ro ne male ngan gure-gure hidi daya sakit ati ne kana mutamah durhaka ne kero ne menyo nyan wate tayong Bandung tadu pu anak mit umur 7 tahun yang kagak wajib pruno tu tayong urang si pruno cara mensuci pruno cara semayang cara puasa umur 7 tahun umur 10 tahun hai tem dia tupet bahkan gebegah jet koh raku gede hinan pertanda apa mi dari ubit geyudide anak tayong supaya ngat biasa pada saat jika biasa wate jih berarti kena itamong usia balik jika dalam ibadat ni getay urang siglah dengan Allah ya anak mit biasa dari umur 7 tahun jih baru itu puak baru carang 5 jih kalam semayang tapi nyan baru hanahe getay urang si nyan baru tak kenyo anu tu dan bertingat dunianya ke tempat tamu senang-senang dunianya tempat tamu susah-susah han gebi senang lebih-lebih ke tayang orang beriman li Allah pujud andai kata nikmat Allah nyan nihai 100% sabah persen sagai keputeran kena dunia lam sabah persen nyan gewa tu ke ubena mandum makhluk Allah kan ke daya manusia manteng ke ungkut ilaut ke ticim ke barang kapu nyan ngan sabah persen nikmat Allah gecok gebagi di Allah ruh ke daya manusia dema senang tu pacit yang le hidih singgah milam surga tak ibadat lagi tayo sungguh-sungguh tu lagi tak harapkan berarti bergebalah surga di Allah silakan harapkan kepu semangat bak tak ibadat mangat getayo mampu untuk tak lakukan perintah Allah tapi baik dengan ibadat mi ne harap tayo tamong surga tidak ada ngan gara-gara lung ku semayang tabe ku jabut tabe nyo pasti gepedamong surgahan mi hansip mi ngaibadat tayo untuk gepedamong lam surga hansip han tingkat guyubaya napa teman-teman di Allah tip saat tatarik hanangan tabaya menyutingkan ibadat gedayo mangkibancit ibadat lam dunia nya sebagai perintah junjung tinggi perintahnya yang wajib bak gedayo puput ngena tak puputnya nglah kewajiban ngenglah kewajiban getayo gegasih di Allah sehingga dengan rahmat Allah getayo gepetamong lam surga kan ngan semayang wate getayo tajak keno yo masjid tayak semayang pegawa urang bantaba rumah gok rumah-rumah jumnya sebab tayo bunuh geyu jaga rawat geyu jaga keluarga mi paduk urang telar mo
Baik, itu yang budak dro mentang musam-musam dengan ya anak mit terbit lah rumah jak ke masjid. Anak tu tinggal rumah. Cet boy dung langit hana semayang musirawapi. Nyahanglah dengan Allah singa. Hana arti kita ibadat ni. Watai timplak ni anak singa kena pertamong lam surga ro ni di Allah. Ya Allah, pakan lung na pertamong lam neraka urang si lung na pertamong lam surga. Hai urang si kata urang tangan ke lung, kata urang maksiat maka lung pertamong lam neraka. Ya Allah, menu-menu lung tamong lam neraka lung ya Allah gara-gara sinong nyan ngan tigam nyan ya Allah. Keunggeun dayo ya anak de tengah ba Allah. Gara-gara sinong nyan ngan tigam nyan. Lung hana pernah ya biu ya jubut. Hana pernah lung geyu semayang, hana pernah gepoh kulung oh hotel bubu maksiat ya Allah. Hana puyang kula ke gebi masa hidunya paling sayang ke lung nyan tinang nyan ngan tigam nyan. Pupa sai uronyo jih tamong surga lung tamong neraka ya Allah. Nyan mandum tu singah menan mi. Ro nu lagi nyan itimplak le anak tu lung lagi nyan pu menyo gagal tadi di anak tu huronyo dan bener yakin yang kalewat yang kare mandum tu gagal tadi di anak tu huronyo mi anak gedayo mi bani nonggop ike mata tu na bengai tu bak surah kadang ngote jai kula ngong bungo ia tu wong liane agam urumor nada tham hai baso telekai din te tung tung anu gadi hilung kono nah hana malahan bangga tu oh mapa dak kaja ju ngon sinian hana payah ku indat le hilung ya kurang buat tayo gala tu hana rasa nyan maksiat hana rasa hana rasanya tak berzina tu hana yang kejut bro anak gad anak tergantung bagi orang si dan yang kegagalan mi getayo yang patut tat taklik tabae ba Allah ya Allah ne pampun dosa kamu kasalah kamu kalale dalam mendidik amanah ron ya Allah kamu hana mempertimang le agama ron sebagaimana utusan pekan amanah utusan ron ya Allah nyan payah taklik mi tabae ba Allah maka oleh karenanya abu urung silun tuan yang dimuliakan Allah mari kita sama-sama mandum tak belajar dari yang kagagal tu betul-betul kita jaga anak tu itu yang watayuh jih manteng ubit sep sayang tu sep get tak jaga musaboh jamok hanji ikap pujit watai karaya mi tak peleh laju nyoy long yang galom mentemeng jawaban galom tatrip kat ingat long katanya itu yang mandum tu roh long maka oleh karenanya abu urung silun tuan daya gampung kita khusus di 3 ulang alhamdulillah kagebi kesempatan ke kita nyan generasi ubit-ubit nyan nu didik bupah bermandum ada jet anak nu begitu usia 5 tahun atau 6 tahun ya ni ajuk dah hai tim dengku pun ne duk roro ni le pujik bani entai kulai dekam nya ikli hai tim damoi kulan tim pre co hotel ni entai dah abu menang butaban perjuangan ke dunia dan ke akhirat tu itu orang yo anak tu tak ajuk pada kam nya ikli kan tak pernah kan jaga bahkan sampai woi kula tak tim pre nyo udaya mi hotel ni aba anak ne ikli hai tim du ide ilung kuo ma ne pre ne du hina ne pengon ni le hotel kajina antu baru nyan menan ne didik kepuak ngetglah tanggungjawab getayokeun Allah pajit
karena getayo pemimpin, dan pemimpinnya akan getayang oleh Allah, dan perintah Allah geyu ke getayo tajagaro te dari api neraka, geyu getayo jaga keluarga ahli te perumah te anak te daripada api neraka. Menan mi tamu udip lam dunia baru getayo urang yang gereda udip te li Allah subhanahu wa ta'ala, baru getayo ahwate getayo abih umur te tawa ba Allah nyo baru getayo mati te dalam keadaan saadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan unan menteng yang dapat luntuan sampaikan, lebih kurang luntuan laki raya dan muah kadang kurang pah hana merasa abak ni dengar nyo ada kekurangan jaro sipluh ada ule long harap bener maklum. Segala tak berangkat tahu rumah, mari sama-sama kita buat jaro dan berdoa kepada Allah.